Danas je za nas veliki i poseban dan i čini mi se da nema čoveka na ovom sajmu koji nije nasmejan. Ovo smo uradili zajedno. Imamo čime da se ponosimo. I mi raširenih ruku i otvorenog srca pozdravljamo sve učesnike i goste. I dobro nam došli, dragi vinari, vinogradari, enolozi i somelijeri. Vino zbližava ljude. Ovaj sajam predstavlja jedan od važnih koraka u dodatnoj konkretizaciji ideja i strategije Otvorenog Balkana. Da radimo još više, da radimo još snažnije, još jače i da Otvoreni Balkan učinimo još boljim, još snažnijim i još privlačnijim. Čestitke do organizatorima. Za ovo kratko vreme uspeli su da naprave izuzetan događaj. Od prostora do svakog kutka, svakog dekora, na svaki detalj se mislilo. Sajem je fantastičan. Ovo nešto do sada u Srbiji nije bilo organizovano. Ovo treba da bude tradicionalna priča. Organizacija je veoma dobra, tako da uživamo u cijelom situaciju. Sve je najdobar red. We are very thankful for the Serbian, Albanian and North Macedonian to create the Open Balkan and to give us the opportunity to come here and to show our product and our company. Nadam se da će se ovo proširiti i da ćemo tako uspeti da izgradimo takozvani Balkan Wine brand. Sajam je, da kažem, u rangu sa svim svetskim sajmovima. Organizacija, uopšte i vizualni identitet sajma je vrlo sličan onom na evropskom nivou. Na ovakvom nivou do sada nijedan sajam nije bio i najviše što liči na sajmove u inostranstvu je ovo sada što je trenutno prikazano ovdje u Beogradu. Ogroman je broj vinarija, izlagača koji su došli, tako da svi ljubitelji vina će definitivno uživati ovih dana. Želim da čestitam svim pobednicima, ali takođe da čestitam svim učesnicima i da se zahvalim svima zato što su se odazvali našem pozivu u izuzetno kratkom roku i što smo zajedno napravili ovu fenomenalnu manifestaciju koja nam je na ponos svima. I ne samo svima, svima nama na Balkanu.